Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно. Ubundi nitwe twaboroye kuva ku mizo ya mbere navuganye na Perezida Vladimir Putin mubwira ko adafite habe na gato kujya mu mishyikirano n'abanyaburayi. Nari mbizi neza ko nakeza ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abira bihugu byo ku mugabane w'Uburayi nta kindi gusa bari cyo n'inkozi z'ibibi. Nari mbizi neza ko kuva mu ntangiro z'iyi ntambara bari bafite gahunda yo kuvogera ubusugire bw'ibihugu byacu. Ariko uko byagenda uko ariko kose n'ubundi somo rikomeye twararyize kandi natwe twarariberetse. Ubu gahunda ihari noneho nta kindi n'ukujya mu mitsi nabo, nukubereka neza ko bakinnye n'umuriro kandi tukabereka neza ko turi ibihugu bikomeye bigomba kwirwanaho. Kugeza aya magingo ubu njye na Perezida Vladimir Putin twamaze gufata umwanzuro uko nibiba ngombwa n'imbaraga za kirimbuzi tugomba kuzazikoresha bidatinze, kandi twamaze kubitegura. Ubu njyewe ngomba kohereza abasirikare barenga 15,000 ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine. Nibyo koko Ukraine ni igihugu cy'igituranyi, ariko twarabibonye neza ko batewe na sekibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabizi neza ko batagikontrola uko ariko kose, barimo bashukwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko bakabaye bareba kuri barabibonye neza ko intwaro bakomeje guhabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi ko nta kindi kintu biza kubahereza keretse gusenya imijyi yabo. None na nubu abaturage bakomeje kugaragaza ko batifuza abe na gatoya kuguma ku ruhande rw'igihugu cya Ukraine. Natwe nta kindi tugiye gukora. Namaze kubiganira na mugenzi wanjye Perezida Vladimir Putin, imbaraga z'umurengera turazikoresha. Tugomba kubaha kandi ibyifuzo by'abaturage bo mu gace ka Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk na Luhansk. Abo bose tugomba kubaha ibyo bifuje. Bagaragaje neza ko batagishyigikiye inkozi y'ibibi ngo ni Perezida Volodymyr Zelensky. Bamaze kubibona neza ko yamaze kugurisha igihugu cyabo. Simbabeshe, twashyizweho ibirego bikomeye n'imiryango mpuzamahanga irwanira uburenganzira bwa muntu. Ariko uko byagenda uko ariko kose twamaze gutegura ububiko bw'intwaro zacu. Ibisasu bikomeye twamaze kubitegura. Ibyari bimaze imyaka bidakora ubu birateguye. Nibiba ngombwa n'ibisasu bihumanya tuzabikoresha. Ariko duca agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira gusa ngira icyo mbwira Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dufite ibisasu bishobora kuba byashyirira hasi rimwe imijyi ikomeye nka New York, Chicago, New Jersey ndetse n'indi itandukanye, cyane imwe mu gihe baba bakoze ikosa ry'ubwana. Ubu nta kindi kintu gihari nkuko akomeza kuvugira mu biro bye ko agomba gukora ibishoboka ibyo ari byo byose. Turiya duce twa Zaporizhzhia, Kherson, Luhansk ndetse na Donetsk ngo nitujye mu biganza cyangwa ku butaka bw'Uburusiya ngo bazakoresha imbaraga z'umurengera. Ndagira mbabwire neza ko imbaraga twakoresheje dufata turiya duce nago zari imbaraga bakekaga ko dufite, ahubwo nta na kimwe cya kane twakoresheje. Izo duteganya gukoresha turi kurinda bari abaturage nizo noneho bazabona ko ari imbaraga zimeze nk'intare yakomeretse. Twiteguye gukora buri kimwe icyo ari cyo cyose, ariko agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugagakora. Njyewe simbabeshye, abintera n'ishozi kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nagahinda kandi twanga agasuzuguro nk'abantu b'abagabo. Namwe mufite imiryango murabizi, iyo mubonye umuntu aza kubafatira ibyemezo mu ngo zanyu mubibona gute? Ntago mubibona nk'agasuzuguro gakomeye? Ese iyo wagiranye ibibazo n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe ukabona umuntu aza gufata ijambo hagati mu bibazo by'umuryango, ubikoraho iki? Rero twebwe twamaze kuvuga ko tugomba gukora ishoboka ibyo ari byo byose. Ntago baturusha abahanga mu gucura ibitwaro bya kirimbuzi. Nibiba ngombwa n'amasezerano mpuzamahanga twe tuzayarengaho dukoresha ibisasu bya kirimbuzi. Barabizi neza ko dufite ibisasu bya balistike. Izi ni misile zikomeye, babizi neza ko tekinoloji ibi bisasu bifite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batabasha guhagarika uko bishakiye. Rero niyo mpamvu bakwiye kugenda gake kandi bakaduha gahenge. Ndagira inama Perezida Volodymyr Zelensky nibaza ubwenge nahitemo kubaha amahitamo y'abaturage. Bamaze gutora yuko badakeneye kuyoborwa nawe kubera ko yasabitswe na ruswa ndetse no kugurisha igihugu ndetse n'amatwara y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Rero ibyo abaturage ntibabishaka, nabyubahe. Nibitaba ngombwa noneho azabona gashya. Nje mbivuze ndakaye kandi mbivuze mfite gahunda. Ndagira ngo rero ibyo byumve kandi abyumve nk'umuntu mukuru kugeza igihe azabonera gahenge.
bitabaye ibyo azabona neza icyo bazamwitura. Ndabizi neza ko biriya bihugu ari indyarya zikomeye kandi nta kindi kintu bari kugukoresha mu nyungu zabo ku giti cyabo. Nibamara kugukanja bakumazemo uburyohe bazakujugunya. Niko bigomba kugenda. Rero hitamo amahitamo y'abaturage bawe maze uce bugufi wemera ibyo tugusaba. Ntabwo tugusaba ibintu bigoye, gusa tugusaba gufata neza abaturage kandi ntutume uhereza ikaze biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngo bize kutuvogerera ibihugu byaratuvunnye kubyubaka. Rero ufite gutekereza kabiri bitaba ibyo ngibyo tukagutabana na biriya bihugu wishingikirije ngo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ziriya nkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi. 지금 우리 무장력은 그 어떤 위기에도 대응할 철저한 준비가 되어 있으며 우리 국가의 핵전쟁 억제력 또한 절대적인 자기 ndagira ngo mbaze ubusobanuro bwa biriya bintu nabonye. Ndagira ngo menye niba kuko ibi bintu byakozwe na Korea y'Amajyepfo atari ubushotoranyi. Nabivuze kenshi ntanga gasopi ikomeye ko mukina n'umuntu utajya utekereza kabiri. Ni gute mwifata mukageragereza ibisasu byanyu ku butaka bwacu? Nababwiye neza ko muzi imbibi zanyu aho zigarukira natwe tukamenya izacu. Isi yose irabibona neza noneho ko ari mwe mutangije intambara ku mugaragaro. Ndakeka mubizi neza ko twaronshinze tukagaragaza yuko dufite natwe ibisasu bya kirimbuzi bijyana ku muvuduko w'ijwi. Rero ndagira ngo mbabwire neza ko ibyo mwakoze mugiye kwigengesera ndetse no kwakira ingaruka zigiye kuvamo. Ibintu mwakoze byo kugerageza kurasa igisasu ku butaka bwacu mwadufashe nk'imbwa. Ndabizi neza nicyo gisobanuro cya kiriya gikorwa mwakoze. Imbere yanyu muri kudufata nk'imbwa. Rero reka tubereke neza ko turi imbwa kandi zasaze. Ntabwo nshaka kumva amateshwa yanyu ayo ariyo yose musaba imbabazi. Ndagira ngo mbabwire neza ko muri kamere yanjye nuko nakuze ndetse n'imitekerereze yanjye nta gukora igikorwa umuntu atabishaka. Ndabizi neza ko mwabikoze mushaka kudushotora. Hashize iminsi mbibona neza, ariko ndagira ngo mbabwire amakuru meza kandi anejeje ku ruhande rwanyu. Nuko ubu imbunda ndetse n'iminwa y'ibisasu byacu yamaze kwerekeza ku gihugu cyanyu tubishyura, tubereka neza ko mwakinnye n'abantu mwafashe nk'imbwa. Si ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibajya mu matwi kandi ikabereka neza ko ntacyo dushoboye. Mbizi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihandagaje ikadufata nk'imbwa. Ndagira ngo rero mbereke neza ukuntu imbwa zitekereza. Mbahaye amasaha atarenga 24. Namwe muraza kongera gusubira ku mateleviziyo yanyu muvuge neza ko muhagaritse ibikorwa by'ububwa mwakoze. Ndagira ngo mbabwire neza ko igihugu cya Korea y'Amajyaruguru atari igihugu cyo gukinishwa uko cyishakiye. Ndagira ngo mbabwire neza ko igihugu cyacu byaratugoye kucyubaka kugeza aya magingo.